basukagana ishami rya MTN rikwegereye bakabigufasha ku mafaranga 20,000 nakubwiye giga 20 ku kwezi bari uburyohe 30 kuri giga 30 ku kwezi. Hanyuma rero abafite ubucuruzi ibigo bitandukanye za business mukora mwakira abantu benshi nyamuneka fiber niyo yawe ku 25,000 ubona giga 50 40 giga 200 55 giga 300 nyamaye bino ko ari ubwasisi cyane installation arawuta n'ubuntu kugira ngo utinyemo. Rero wicikwa ganishami rya MTN rikwegereye 4G ikunogere ndeza nyarukira ku ishami rya MTN natwe twerekeze mwisi kunyaruka ariko internet yacu na itasigaye inyuma iri kunyaruka cyane Axel kabisa. Karo kameze iminota imaze kwa 41 ishyira 42 Grenada ubusa Amavubi y'u Rwanda ubusa. Akaba rero aruko nguko gahunda zifashe kabisa. Pero rengari hano kurengurwa na ekipe ya Grenada bayita Spice Boys. The Spice Boy yani ko yitwa Grenada ni kimwe mu bihugu bizwiho umusaruro ukomeye cyane n'ubuhinzi bw'insenda n'ibirungo ya cyane ibintu biri spicy. Buriya ngo rirabendera ryabo wabonye ko rifitemo inyenyeri 3 rifite ukuntu ryubatse rectangle akaba inyenyeri 3 ziri hejuru n'inyenyeri 3 ziri hasi. Buriya rirabara ry'umuhondo riri muri triangle nini ndetse akaba na triangle ntoya ziri mu mpande. Buriya ngo nicyo kimenyetso kigaragaza nyine ibigendanye n'ubuhinzi n'ubworozi mu rwego ruhambaye cyane. Bateye ubwoba rwose nicyo bishatse cyitwa urusenda n'ikirungo. Oya kamurari rwose ngo ni wabo wasi piripiri mbuzi na kamurari hatari cyane kabisa. Eba nango ni ibintu biri hejuru cyane. Niyo mpamvu bita Spice Boys. No kuvuga ngo ama equipe menshi y'ibihugu yita utu tuzina tw'utubyiniriro bitewe n'ibintu bibi wabo. Nk'ubu Jamaica bayita Reggae Boys. Urabizi ko muri Jamaica ro bakomoka ijyana reggae. Ikindi gihugu cyita kiza vuba ni Colombia bayita Los Cafeteros. Kubera ikawa. Kabisa. Colombia nicyo gihugu cya mbere ku musaruro w'ikawa ku isi. Colombia Bogota. Urumva ni ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero baramusunika Mutereka Saria kufa equipe ya Grenada Spice Boys. Iminota 43 iracyari do Rwanda cyane po mu bicunanyo rwangura Axel. Attention pera gatse mu kibuga rafite neza cyane captain John Brown Chavon aroshira gatse mu kibuga fafa yihuse kwa Murhid Parish. Attention abibonye ko abarundi barashe Chad bine harimo abakinnyi bakina mu Rwanda 5 bari babanje muri 11 ba Akbar bakinnye barimo Musa Omari wa Gorira Asmani Kumana w'ikipe ya Rayon Sport, harimo Henry Musaga w'ikipe ya Police nawe yararimo kabisa. Henry Musaga w'ikipe ya Police rero ni amwe mu bakinnyi bagaragaye mu ikipe y'igihugu y'u Burundi intamba ku rugamba banyagiye Chad. Indi match nabonye Ethiopia nayo yatsindiye hanze. Ethiopia banje gutsindira hanze abakinnyi batsindiye Burundi kunota 5 Jordi Ngora kana Kimana Bienvenu kwa 31 nawe ni Imana 6 gira umugisha agashingura cumu ku munota 73 ubwo nawe ari mu baturuka hano mu Rwanda bakinira Burundi bitabiriye ubutumire. Kipari Hilali hano ku butaka bw'u Rwanda cyane ko na kipe Grenada bateye umupira Olivier ashaka kufata usuzuguye ukora kuri ga yambaye uranyerera urarenga ujya muri kona ahita afata karaka eswime kari hepfo hirya amazamu ari hanagura avuga ati mbabarire ni ganzanyereye ariko agomba no kureka ariko ne twadukoryo twa Olivier nyine agomba kugacishamo kugira ngo mumenye ko ari we. Reka turebe kona muri minota nyuma 45 yuzuye bongeye 5. Attention mbere izo maranyerero kuraho subize pfo birakomeye mbere za mu murano rw'ibumoso isho umupira uragenda ucafiza mu gato cyane. John Brown Chavon captain ikipe ya Grenada niyo ruyindi imbere zamu ariko uragenda ucafiza mu gato arengana no gutereka imbere zamu gutereka imbere yizamu imbere yizamu rya Grenada. Ubwo rero kubera ko twebwe hano tuba twicaye tutabasha kubona aho abayobozi bari
ubwo nyakubahwa perezida wa repubulika yinjiraga muri stade yaje aherekejwe na minisitiri ufite siporo mu nshingano Neri Mukazayire ndetse ari kumwe na perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Shema Ngoga Fabrice. Hanyuma araza suhuza abayobozi bagiye batandukanye, ngira ngo ubwo ngubwo aba bayobozi bo ndabona ari abanyamahanga, ntabwo amasura yabo ndi kuyabona neza ngo mbone. Atasimaraza umusore winga amacatsari, winga karahabutaka, winga ku migabane itandukanye, umunyaburayi, umusirimu, uyu musore ufite igihagararo Imana yaramutana ziramutanaga, nimero 13 mu mugongo Mikel Leroy Jacques. Terura Katyusha, terura misile, terura misairo, aravuga ati arya ni grenada, rekamparasemo iyitwa grenade ubwo yuzuye, rasa Katyusha, uyu musore ukinira ikipe yazira ya saba rekura Katyusha, uyu musore ukinira ikipe yazira kinana na Mutsinzi Ange Jimmy, hagurutsa Stade Amahoro, tigisa Stade Amahoro, shimisha his excellent, aravuga ati kuza kwawe twaguhaye agaciro, twakubashe kandi mu mitima turanezerewe, nawe nezerwa kandi wishime, ishema ry'igihugu, ishema ry'urwatubyaye, baje n'imizi n'imiganda, tanga ibyishimo, tanga wikendi, tanga icyo bita spectacle, ambiance zira ambiance, Amavubi kimwe, Grenada bayirasaho za grenade ubusa. Hey! Arizamukira gatora kwizera Jota mu kanya gato cyane. Jidro yarashatse kongera kuraba umuzamu ariko biranga. Uyu musore atsinze igitego kabisa, yerekana ko akina i Burayi. Burya hari gutsinda ibitego kandi ko ari ibintu by'ibitego, yego byose bari ibitego, ariko hari igitego umuntu agutsinda cy'inyenyeri 5, igitego a 5 étoiles, afashe umupira urekura mu nkanka, umuzamu agize ngo ni za misile ziterwa na za ndege za Shahedi za drone z'abanya-Iran, rekura bombe, umuzamu aravuga ati ibinyuguri, induru ziravuga, igitego cyiza cyane. Ndibaza ko baramuka bahitamo nk'ibitego byiza muri izi FIFA series, cyazaza mu bitego byiza, kimoso icyayisize kimuri imbere z'aba Amavubi biracyakomeye. Amavubi kwizera chote ya ndani, bamwita kwizera chote
ageze mu ikipe y'igihugu ari mu bicu cyane, ari hejuru ongera uti hejuru mu bicu ari nako Stade Amahoro. Tubona impamvu yubatswe, tubona impamvu abaturarwanda bakeneye ibyishimo, tubona impamvu ikwiriye kubonekamo spectacle nk'iyi. Ariko dore pase zimwe z'Andrea Pirlo, dore pase taronade z'abazitani. Yitwa Biramahire Petit Christophe, agaragaza impamvu umutoza yamwizeye, agaragaza impamvu ari we watoranyijwe. Pase Kamasukari, pase po weekend, maze kwizera Georgia, kora control à gauche magique, control extraordinaire, maze areba neza cyane kuri premier poto. Philippe Miranyeri ryamisha, rambika, karagura, tereka ibyishimo mu banyarwanda. Agira icyo bita gukavinga, imari igenda yihindukiza. Abazi imikwacu ya Roberto Carlos nawe agenda yikavinga, igenda inyorosha, iruhukira mu mitima y'abanyarwanda. Harakabaho u Rwanda, harakabaho abanyarwanda, harakabaho His Excellent Paul Kagame ndetse n'umuryango we barishima. Amavubi 2, ikipe ya Grenade ubusa. Half time ari kinoze Axel. Nguku ku igice cya mbere cy'umukino kirangiye hano kuri Stade National Amahoro ahanga i Kigali. Ibirori bikomeye bya ruhago, ibyishimo muri stade yapfutse yashwanyaguritse yuzuye no hejuru. Amavubi y'u Rwanda 2, ibitego byatsinzwe n'umuvandimwe akaba ari uwitwa Michael Leroy Jacques ndetse n'umuvandimwe Kwizera Georgia ukina muri ekipe ya Rhode Island muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari uko bigiye birangiye rero igice cya mbere kirangiye. Amavubi ayoboye n'ibitego 2, umuziki mwiza uryoshye, ambiance abanyarwanda bishima, bose bahagurukira rimwe mu bicu kabisa, bameze neza cyane, bavuga bataye Amavubi asa naho ari mashya nk'uko umutoza Constantine yari yabivuze ati niyo twashakaga. Dore ibyishimo mu baturage, dore ibyishimo mu banyarwanda. Aya Mavubi igisigaye sasa ni ukwibona mu mikino y'igikombe cya Afurika kizabera mu karere muri 2027 mu mwaka utaha, tukabigira intego, tukavuga duti nta kipe igomba kuzaducikira i Kigali. Ahangaha muri stade nziza yacu zose zizajya zikandagira, bavuga bati ni nko kujya mu ishyamba ryuzuyemo intare zitontoma, uza uzi ko bagushwanyaguriza ahangaha rwose. Akaro kameze rero, akaro ko bimeze. Ikintu nakubwira Kwizera Georgia wa Rhode Island yaje mu Rwanda amaze gutsinda igitego nk'icyo atsinze. Aheruka muri shampiyona gukavinga imari ya beza, arayitoneka, rekura mu nkanka, umupira uko yawuteruye mu gitego kiri guhatana n'ibindi 3 bigomba kuvamo igitego cya journée muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arabisubira again and again indani Nyarugenge. Ariko dore pasi ya Biramahire Petit Christophe, ikipe nimaranye igihe kinini, ariko tusha Constantine iragaragaye. Abakinnyi bafite icyitwa imbaraga. Nakubwiye ni Grenada wananiwe gukora akazi kakureba His Excellent atarinjira, akinjira. Nakubwiye ngo tugiye kubona icyo bita gucocoma, gutitiza inshundura. Niko bigenze rero. Aba basore bakina hanze, bakina ku mugabane w'umupira, yabaho muri Amerika ndetse na Uraya. Kabisa scouting yakozwe kuri aba basore, navuga ngo perfect, impeccable. Igice cya mbere kinoze cyiza,
ndetse ubona